Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kadorbar shnong apa lum paring haringkat ka lum paring sports club katanat forest bad WMLE uba sanbor hene gaski kirale jurep ya kamadan football jong ka shnong lum paring ban pet ya kajaka ba katanat forest kan IT no sha ka shnong ban shna ya kamadan football bad kiwe kijing ya lekai ha kijing lang balingkot hamadan football hamin sign nakaliang urang ba shnong ka apa lum paring uba HB wa lang ulapin pawe kijing snokmen ba katanat forest kala ajaka ya ka shnong ban shna pan he ya kamadan football ulai kublai kerpangru ya WMLA uba san bor shulai ubala trishtom bad yalam yaki banekendu yu menteri rangba ban penpawe kejiran kam jong shnong bad kejingkloi jong u ban kular ban phajurep ikani kejaka shoban IT shaka shnong nakaliang uba san bor shulai habakran hakani kesengi ulaong bahadian bakador bar shnong bad ke sports club kila pensngau shu ban pan jaka biang nakatanat forest ban penhe ikani kejaka nakaliang jong u da kejing trelang bad ke shnong kile kendu yu menteri rangba bad kerpat ban ai jaka ya ke shnong bat nak liang jongki kilapan lai akar kajaka bat nak liang jong shnong pat kan ai shaka sorkar khatsan akar kajaka kani ke jingle jong shnong kalapin kmen yu menteri rangba bat mar ula batha iki officer jong that forest ban le wood bat ban pendap no ikani ka kam kloi kat bala shushu ula ban rap ru da ka baong bahag ni kajaka kinshna ya kamadan football basketball bat kiwe Usang tam ka ba iwan banya kendu an kapur. Udah balai kublai ba sanbor tam ibala simkiar ka kata. Da ka jingya trailang badi presiden ko kus patwap ayu ya ukraw. Rekan pa ko ba sinong ila pendek kisi kendu jengi si minister si mondir adam. Ila kendu si minister ila matai u ya ka jingkan kam jengi badan pada kecil dan jumlah jengi banyak kaliang yang kejaka lihat lawan kulun pada ini kemudian harus minister lah welcome kata setelah pada tugas ini ada kamera juga kepada malam sejurang dua pendapet nak kamera juga terkait iba ya kan sebelum apa nak beli ya kan tolong untuk kejaka begini apa kau kelong ketiga mati kebaik Jumlah ibak sengpot di yalam di kini tinggi banjelek jumlah ya pos itu kita kebentar so kemen sibon bat hangton to hiu siya mula sa yo principal secretary jong forest department kemen bangelaya wan jurit ya kan ke jaka ka bang banyak sena ya kemudian ke bahaya sibon ke bang mintai hangnya dekat beli jongi ba don bang ai sibon ke jumot bat ban don hangnya banjuri dia kena jaka banjuri di jaka ke benginya korban sit banyak kaliang kalau tu ada 820 ban penjat ega kambat langtana kaliang ke forest sosmed ke report sosial media dan ini skam bakal ke jitu ke ba la poin tu kan ke benta ini nduk jikermen ba kini ke jitu cumi kan long ke ba longkam ba dekat dari jelang but you know me khat ni ba simbol ni scam ba ye plan ye jimu cepat khat ke sport club ke badon itu gila plan lupa nila ban podolong tengah don kampang ye ke bangia don ke ji cailang jungi we pi we no kumni pi wan mi ko no ai sim subun la ban ta ki official di buwan ba ni ye ke ji anglor sha ke jungi mo bubun ki senong di don lagi jata amadalaban la yo ai ka sejam ayo gendon sasem pelang mo do kita kerja football ada alot ya kejakan ada laban mansna kemudian football bagi juai dementa ka basa ini hande ni doni ni badan badan jangan ka jaka nga suatu hala kenjan mensua x nem nyo sound nyo pesan nilai apa nak forest paniyo atang lai spa art square mita batu ka por bangin sinata yung badan basta But adeski ndaba iba Anthony kumemene long minister uk sinem kandai ko sao forest minister tingla ya pandeng ina kajaka ban aino saka sport club kalau tu kapor ni sinyo ay kanda kajaka but il ay jumot ban yendo iba suchang iba long principal secretary forest secretary ya tu kapor ban mai ilali ong ba kanda kajaka ban penmilan di khna samla jungi yati kun samla jong kasinong jong ni bagin nila sa khalaw ban bomdeng ban niya thang ke khalaw ban penjot ke khalaw
pada kata kapor yang kacakang inum la bana yang pensinai fi kamadan te lomba la kajin sistem sim kia jung i basusan atau kapor pensinai yang kamadan barak kowe ngado nanti natrai kembangalong nata ni ti katakan dengan ai kabang yo menrung kan kamadan bat minta pada kacuk kelangi haban wat la itu kuno ban penhe pensan dengan kamadan kamtam kapa yang nuat baik kun sama jungi pakusilang kamta mana kajuk mentah kajian be jadi sport mo kini asyik mentah sport fair bat kalung kalap likam kami jam tinggal soba nang ni sakamar ni skam bangan kajini ang nuat kajungi so senang apa lomparing kalong apa siswa ni sayo ay kabadan ka biang ka bet nang hindi ta kabadan football basketball lagi mentah je ba kini trilang ka emile jungi ano ba kita ka jaram lang surkar kan poy sekali kesini pengilapan penulong yang kejang anggut ini kun samla bat kamtam tinayalam gini ba nitre nikit ba isang katao ban penwandul ya kan ka badan bat pendik senang badan lagan ta ban jini to je kun samla je isang jini perawi sedong bat ka drop lewan tengah suban ai ku bairu ya i ba boret ku ba sinong barang nunggu kendri, kumsket trisnong berborok kirang bandong ya istiq gambar, jaga doba trisnong opon lumparing. Nangta ya iba ya ini nongklau kot baret baru presiden berkemat jaga lumparing sport club, tibu orang kedua. Oh belum barang di Batlang jaga sport club berborok gambar jaga lumparing sport club. Kumjuru ki ai kumlei kerpang iba harbutna balong DFO district forest officer badi pej kat anjungi. Kalau plekpor nang iba shanbor lengdo iba lagi range forest officer nangka iba sinajar ACE joko forest iba harkungor draftman jongka forest dan lang berborok di rangers di staff jongka forest department kumjuru ya piki nongket kam jongka sen longkubi sekentai lum sopo lum dorbar opor lumparing dia don lang ane paro pada ka subnai kubleiru ya UPCCF uhedu jongka forest master ready atau sengi aji syalwa de berwarlang tang ba menit pun yang apa kadon no kuwei pada program sebuah pelet de ulashu ya communicate dengan benden ba lava ya gini official top official jongka forest apa ngawan mangan nomor kubu kreatif chief minister parti jong ba prestun poro hiki minister ki ej bae kumangalakan itu sini nomor bangam jude ubri boleh he ngam jude ubri uba keren tomet ina ru karena kat sau banga lek ban uot ban nam no mentang jun kam nyu pi pai ba ki minister ki officer nadu chief secretary commissioner secretary ki joint secretary under secretary bagi surat bangasi lek ijaladi ngasih ni dia tadi, balik dia kendu iki. Buat aku pur mengalami minister orang kenal. Hab ngaya nanti ngarung, apa barik balik kendu engineer jongka, peludi apa barik. Dia yang naisar balik mukat lagi ke protokol lagi sya, kadimaki berwana apa, kamera kerja. Tenre ngasau tu bahan nomor bakat bikinuan gitu beli nang tu teng ke director jongka health. Badi department pe jago kot kia curu lain mana pin kot bapi dah dulu lain makrakin wan sakut blok kemudian lagi dua egasi apa ngaya ngarung itu di jadi kedit ya yang Aisyah di kot protokol di maki berwana kamera jama nomor bang aku apa num kata ya kapuan itu tinggi baterai kambil bisa te kata harus kapan step bayar kami tengah aku beliru kembali kubila hagiri si pelayawan pelayasaki kini kiai giba ngarong soula mudur panyo ya kisurok ki pamula pos diu ki bangi ki balayo beladem barang yo begitu arif liru masuk naik beli ba prestun timsong ubalong di beri chief minister ubai nga berulah ai kerpang itu social scheme lately pergi barang buon giba nakasidong dorwasidong konsumsi buah di barang dot program proposal ilanan pak
but hak jat bol ru tu kelayan kemana bol futsal cekai lekai tu kalau nang ya ka poi jadi government nang ta kadon cultural center ru hak jat bol ya ka tu ke barim ka community hall ka sorkar beron kam tebut apol tebut por ba dawai beron ki medical campaign kini nugi program juga pait ba kelaput kelapa agak bakat sup ya pi kijak ki emergency case laga de hak aba haklung bapang bastom gitu ban kikro ki emergency case ki bas sha lembub kali dan ki ba urur ki butut kat bo pin lecha civil lecha hospital layo mentiang national wajak wut ang na pada sumar pergi. Kadang ada jenggur kubelai nama tangga cuci. Tapi barang buon deki wiki skim ke bagas tunat deru. Nak liang kini gilai dor borsedong surok lani jeng jeng aina teng jongnu. Mo ki kan pieng ki komji hall. Ai kan teng surok kolong kinong yalam. La kini yalam lani kinong hikmat kinong yalam ki bapau hikmat. Ndak la kran ne pertai ki saya. Yo bung kerteng mo bung kadaka Trang hok ke pengalaman rak perbolong beli manang mencari ki hoel road. Sementara sibil hospital aduh kemat police station laban gila orang nak trang hok kir ngat road. Ki babun ki barelan MDC barim ni dai kena. Ayo dak la cina muat ru iban la cina muat. Jaga tur gila air relan sing lindoro iba krep irang ba sunong luparing irang ba sunong laban. Tur gila krep sing mencari kiongka silati para nilai ada krep sing swear road itu wahai krep itu bahwa lu paring itrai juga ketika elsewhere school te nasungu ya bisa ngapu podang bat fi pada ya trai dan juga ku boleh buat nang ya trai nang sepat rengkat ku si para mungkin ya kat semua layo kerteng senbor surai road aku porba tidak ya kerku mau pi boleh udang bu yang akan aku perhebat niat suno dia punya trai lang buat pi mo deki teka de kelayan de kapasan sa mata kalau nak lihat jadi official jongka forest department lagi kita saya report akaba ngin saya kan dalam apa ya table jong CM ya report bokwa nangta bo kalau pasunan yung minister tu si kalau bola kemen ba ka proposal kajing penjai nga sobra ko blay ya ka dorbar sa ko jelam juga buret barang ba ya ini presiden ng sports club mapigi sang longbi dong som snong ba pimi kmat na mata ka snong opor lupuring pelun na mata ka lupuring pelun pro ko way hiba pilong iba penjai usia mo tu sin dong ba apor bang ya kendo mo kedua udang mutrai menyiapkan ya kata mereka nak kajik pencing ai ke cukup kalau enggak pilong ki pasta kilo yalam kilo pasta kilo chong pasta ke iki cik mentoy jo kada ke plan ke kila pan kre jointly la kada dor bersong bat ka sports club ni pan ya kada lai akar bagi penhe pakana ka don ka standard football ground ke badiale karwi artificial turf ka babenta nilayo san kurur si polak ya kemana laban ke artificial turf in train sila sedang train tahan ke artificial turf kan don ke futsal ke bele san ngot mentang lalu pau bahkan ke futsal ka tur kan don lang kan jaga layakar gini yo ngilalapan warak saya ka track and field begitu pemare 100 meter 200 meter banyak leg javelin throw ban shot put discus yung sports semua ya mare nang tahang kan don ke volleyball court ke swimming pool kan don ke competition kan long nganda try stop bu ya jing duai lara ka ngiyo swimming pool lang ne ko goblong menta nyi hapo megele abro ko ngim don ke swimming pool ka bangila banyele ya ka swimming competition like pisit pe ke olympic yaki Asian game kan lucu itu nak bagi Asian ni. Tegin yo yang tahan dengan lawan organize. Kanong first of its kind. Apa not easy baru koi. Karena kamlong panwara tangga jimun tuai ya pikir samla. Kilong kemiru kelab ni jingi ni kapan ya chat. Jingi ni kenawai bang. Pikir pareng. Pecari ini apa koi habis ni le. Kibla nyu po prapo senam kan jingi kan kenawai. Pikir jingi kutur. Kata na aduh napa kli aduh salah tidak. Kata na kenawai. Te
kini jing pejeng aja pula senong sport club mungkin jong senong tangan ada no yalam idon kam ya ka support jing harap nak ki top official jong ka forest department di maci ke ground force kini ground force kiman tahu ban wo ban ay ka accurate report cha ka department jong ki bat kan select pacu minister in charge the chief minister jong forest jong sports kan ay ka may jamru ini samla baru kosong ada semua. Nangta, apa pi organize dikit hajar bud kira pikai na pro boy kasor kinuan. Kawa kiwara ro ika bisa, aga ba pi dia Desha, Dikuai, di Pati, di Biskin. Kumlong ta. Kalau ka tourist spot kinuan benar kinuan kai kin. Aku pura penisna, kata raja kau guest house lah penisna. Kinuan sa kai sini gini kai yo gibuan turis de keleng-keleng. Tekebut yo ai ka majam ka pisar kawan sa kasulong piyo. Kam jam ni sama. Kini ka development ku bolong begini. Mo. Nilayo ya ka rukuwi. Kabadi kong tabo po no is brokoy. Da siya nilawon pli men mo. Boleh dorbar sulong sport club. Kan herang tinapo sulong viewpoint. Kan kuihang ni apo manalaban ngaku dekat Jakarta te kan no gajung mentuai nakaliang ke government ngilayo sa laikro shua jo municipal system ngayo sikuru sistem ke bai Jakarta menin musim minister lo abi ya ka second installment sikuru sistem lo laikro rayo karan manu sistem hadin bakal long functional leni sistem bakal sedang peniat bandi tiket kinwan nakaleng-keleng man kasnem karat laban dorbar kan yo sikro tengah tapi development ka bengi tray na batajong ban kana ka pisa kan arab yo na karat kin yo dorbar sno god forbid dan kono jing jiabo subsi le se ka don ka jing ploying kan po apply jeng sarkar cimpor dan ka pisa kaban hapo karat lalaban ay pi silak arlak po pin sinai ka yung berapulu aban tipe cing don gitu dia lesi lah don ki bentuk ke ba dia ke ba mo don ki jam subsi ke bit batu ki beli batang san spa aplam don bopun kerki don kam ko sunduk don ko pilatif ni fasi kuai pati do ikau sini don kam mo ciciat kum kita ru lah ni dah kata pisah le oper ndai don bat ki don kam kerki inala lesi kan natural calamity ke jiwan penjual juga kabar yang lesi mo bisa desi lumpar jujia tua kapraga ini seniu kinala kan pintu aja sarkar ka slem daga bisa poral adon ala pun kam marmot put ikinala nala ki kerok joki nang tar numpat kisamla kan tebe senang bisa aji haga sports panele akasha nasional na international pin apply isya sarkar desi ka simpor wood subu banalum sopo yo jek bu na panele akasha po karala ya ka football lami atletik ya ka judo bobon nang inang neki bagi aji arab nah kejer bool mut lala ban ay ko bolok ci wi ci dom ka fon lala ban ay le ci jing lut jongu ban le ko yele ka ci kerla ci po punjab silak tengah ngila ay negara silak tengah sini kita ka de ke bagi haban pecngai kita ka de development ka wara wi ci bentuk kita tinggal di bentuk ke sustainable development ke bane mo presiden rugi yo dong ya ini Islam dia kerja train ko dong ko bayai ini ndek mo ci wantre ci pang la aja perkat bidik basta pim dei su bana shanong kondo di bopli le ci kadang don ke mo siapa di chana ya stai siapa ini ngahi tengah pej ya pikiba dem om yang gitu ba shuan shuher ndek de long coba jagai buat dum ya chungsit mental mo jing ruai bobang chungsit untuk tang setengah tan ladep lapaja abang adu habuan biang patrai kan lawan atau si lawan untuk lawan ini ya ini tray banyak ini oh jaga yang jangan harus sahun tak kapli tengah keluar petip ba belum sedang menuan keladan ruki ki New Year gift ki bangilay abu ya kajing duai kin sapoy aying jumpi labun nah konsensi lawan ai ipik te yang dangdut ki pamparon ai ki ipik kanela hidup terus baru kebalong bau ai
sobha ba semua ba pidia kan mai terteng jo ngai ngai nomor ba ngade upatrai ya khai he lang ne mo ya tri ruang ne kasu si kelas pernah kerupa terus ya man lah kami syai ini Viceroy ya mana sport balum son way naki first pendikong do nak sinong right laban uban ura nam ya ka sinong bad ya ka school jugi kalaban aku pon yo kalaban kasih high school mo mentah kilapan kalaban presbyterian school bola nam yang state bro ko aka long distance man mara ka spo hajar mitar kan hajar mitar po cricket bola de ingin mau kiru te kum kita kiki ya tray para mangi to ke berangsa tolong ba bu ka jing duai mo bu ka jing duai kum bangal ong atuski nganga sem haladi ngayo ya ka jing hikai na gino na imei na ipa na gino yalam jiki nyam gi paper ba kini artili ke big bron kam ka jim jing niduk urus paru under kade kade ko bulay ula ayangi lang nakaliang juga forest ni aku play di bang saya sinong sampai kasa de nalang hape school di bawah tu de kipom padai di pick 0 ai ko mobile number lo jong pi ai hanono iwan ri pi ai kasu pi ai ha kini sengen thei hanono ru se pedayawan si jonga bia burkam tu ai hati ison pun poi bat mono si jonga mo setengah telah dan gaji alang kan ya katai part ke balong ni apa ngelawan ni mo tetong ding diketin gaji im ke ba man ka si jongi ko bong pareng let us pray for each other to ngin ya duai mark liang to boleh cubun boleh di start kurku ini baru boleh kurku hiru begini mentakasi da gajing soban aingu yo boleh wai ngini si ke ba shit ke ba stunat akabaga hadin ba ka dorbar sinong lor opor rumparing bat ka lumparing sports club apa ka jalam di ba HB walang bi khot ba borit kum ba sinong di ba rang nong kri kum skadri sinong bat borok step bar jong dorbar sinong gram ba dong ke don lang bat kum juru na liang jong ka sports club di ba ya ini nong klau kum presiden di ba rang nong kri kum skadri bat ki member jong sports club ke don lang harangkat ki district forest officer di ba karbunna iba sanbor lungdo iba lungu range officer nangta kini officer ba najar balong ECF jangka forest bat kini ranger ki official jangka forest nagal yang senglong kubi seng sama balong jangka nagasong opadum paring te hagini ki benai bladem ilayo bani ada kendu bat kemau mencim snem abadan gambaran football nama kana kemaran kumsuru pi kada kadi ba naru ki por bersuang yo ang forest kalau ngebayel kebadet bayel tang nyung te lagi ladon kajing ya jumut naru mencim snem te bangin ya penhe ban pan biang naga forest ban pelong naga standard ground dengan jaka bat ki facilities ke ban incorporate akan ban include akan ka standard ground ke bandon lang ka volleyball swimming pool ke basketball kumbolong ki state akan notice pada poring dia bro oi te nga soban aingu sibune ya bro ar nak leka dorbar sinong po jalan pa bolet nak leka dorbar sinong jalan sports club jalan pa ya ini apa pro ki dekat jong ki committees ki jong ki sengken thai seng samla te bagi ki long ki ba page ngai ki pa start ki ba long first sighted akaba layaron ke jia penbek hanga ko mo MLA ki la presko ya kan dia baladon kam ngaru ai ke jimpular ba ngiyak persang bania pen baniara ban kerpat ya ke forest department bani ke government ke jongi ba ngilawan ke new proposal lan ke kebatmai ke jeng ai jengbut ke ba ya ke dengan jaka forest nak ada bol ngipan lai akar but ngin replace ngin ai pat yaki katsan akar ya ke forest kan ai yangi lai akar but nagaliang jong ka dorbar sinong ngin ai sa forest kabut sansya khat sanaka te hadin joka tu bakilaya penkre ya ki documents ki map ki plan baro khoj ta dang gini sigi ngilayo ban bu appointment bu chief minister honorable Conrad Sangma bolong ru in charge of forest department but hadin banglaya kendu ngilaya let lang bangador barsong sport club
seng samla seng kan thei kum tu ngi la ele ya kamera jong u but hadin bagi la ya penchai putu tu le nak liang jong u la long impress ba la so comment number ba ka proposal ka long ba give and take give and take. Give us only 3 akar, we are giving you 15 akar kalau 5 time bigger. Te lalu improve flow not immediately ko balai report di ba ya ini ba burit mentan ba wood hi ula pun yo hedu yo Mr. Ready belum principal chief conservator of forest ban bu ingin inspection ban mental sila bu ini inspection mengilia don lang mengilia tip bukan ngum tu tenaga yang ka jong ka key official jong ka forest department kin yarap yangi bakin penstat yang akam ban poi report kerang ba hang tu ngini saya song meeting biang very soon nagaliang siam usokot no very soon ga meeting bagi song bangin ya dia cakmat but ula so komen nagaliang do chief minister bang so naingu yo burom yo chief minister bola sim immediate action mo immediate action bu so yangi ini nong kit kambar skawe ko blog impress bola sunat pelat kalau ba uang perjuang so ke ba mo ki organisation ki committee ki wan pantang la yakar ki ai pat ki ai kelap ni khat sanakar tangmur kalong ki ai ka ba ka belum positif ka bakan ya chama jaka angin padio jaka ngin pat ngin layo ya jaka then only ngin sa step in pat bagi saya song join meeting ngin sa play ka DPR kumungile ki wiki scheme kiladon naga liang jong jongi kum ka party ki jongi kiladon ki consultant ki bonon Delhi atau ka pol step in kinsa prepare magi ya ka DPR kat ka bagila mo accommodate ya ki sport activities agar ka banlong ka standard ground ko football ka athletic field futsal kadon ka swimming pool kadon ka basketball ka court kadon ka volleyball court badminton court te ka archery but ki activities ki banlong ki gym kin don lang ne berlek kai gym te kadon ko swimming pool du habagi temen ki kroy khulung kena ki ban kila ban galong ka way ni dawai ki sports ki ban derap lu ya ko ka kia te kan ki ka great achievement nak leng jong boro art league committee de ko dorwar chong bang sports club sengre seng samla but nga ko mu MLA jong ki ko nongelam bala ay jong kular ngan yalam ya ki ba menta bangin lek bani apa bangin ya ut ya nam pat saka la de bangin position du Delhi lengbak recommendation jong chief minister bangin approach namara melalaj hi yakini major scheme ni hap hiban pani ke ya proposal ng sports department government of India and Port Delhi through the recommendation of the state government kata kadeka procedure mo generate revenue to the locals in term of when once this sport infrastructure is completed. So it will attract more sports people from Shillong and adjoining areas because they will organize the swimming competition. It will be then the football, athletic, futsal, then archery. So this way, all the spectators, the participants, the sports loving people, the players, they are coming here with their family, with their friend. So there will be restaurant. There'll be a restaurant and there will be lots of shop, even guest house also will be incorporated in this proposal.